gidersin bedava. Arabada 5, evde 15. Hoşuma da gidersin bendensin. Arabada 5, evde 15. Hoşuma da gidersin. Ağaya beleş. Forstyrrelser den offentlige ro. Hvad med bilen, den larmer? Ja, men det er den jo så tvunget til. Ja. Hvorfor er I så glade? Ja, det er vi altid. Nå. Ja. Har du et kørekort, jeg må se? Ja da. Vi har 3 at vælge, lad mig lige se. Det er den her. Bare giv mig de andre også. Hvor er I fra? Tyrkiet. Vi er født opvokset i Men vi er født opvokset i Danmark. Ja, men jeg tror det var fordi tyrkerne skulle til at spille i aften. Det er der ikke i aften. Hvad laver I så en aften her? Keder os. I har ikke noget at give jer til? Nej, ingenting. Går I ikke i skole eller andet? Nej, sommerferie. Sommerferie? Ja, allerede. Okay. Hvornår skal I lave noget igen? Den 22. rejser jeg. Hvorhen? Til Tyrkiet. Hvad skal du der? Så kan du køre os krig igen. Ferie. Hvor lang tid? Flere uger? I en måned. Skal du gå ud og rejse, eller hvad? Ikke i en måned da. Nå. En uge kun. Nej, det er vi sgu ikke råd til. Nå. Du vil jo også ulægge, vi har altid rystet. Ja. Må jeg få den igen? Ja, jeg vil give dig dem. Nå, tak. Men hold op med alarmen sådan, ikke? Ja. Der er nogen, der ikke Men kan man få bøde, hvis man har den sådan her, eller hvad? Ja, det kan man. Hvis der virker noget, så er du ikke sele på, jo. Hvor meget får man i bøde så? 1.500 kroner. Hold da kæft. Jeg tænkte på, hvis man kører uden sele, ikke? Får man klip i kortet? Nej. Gør man ikke? Nej. Ha. Det er jo. Jeg sagde ikke noget. Det er i orden. Men 1.500 kroner for alarm og 1.500 kroner for ikke at have sele på, det er 3.000. Så er der ikke Det er billigt, det er billigt nok. Det er fint nok. Far betaler. Hvem ejer bilen? Det gør min far. Men det er vores. Nå, så det er forsikringssvindel. Det er den nok. Søskende? Ja. Alle 3? Ligner vi hinanden? Alle 3? Ja. Ja, det vil sige, at der er en far, der har fået 3 sådan tøser. Ja, han har 7 børn. Han har 7 børn. 5 piger, 2 drenge. Allah'ım yarabbim. Sana yolu soracağım, yolu. Bana yardım edebilir misin? Gel bir yardım et bana. Evin yolunu nasıl bulacağım? He mi? Evin yolunu nasıl bulacağım? Geliyor. Evin yolunu nasıl bulacağım ben dayı? Niye aga? Yardım, aga bana yardım et. Evin yolunu nasıl bulacağım? Hangi yol? Şu yol mu? Ha o mu? Orada ne yapacağım? Ne yapacağım orada? Tamam, sağ ol. Aga kendine iyi bak. Hadi öpücük yolla. Hadi. Hadi çüz. Aga sana bir şey sorabilir miyim? Evin yolunu nerede bulacağım? He? Niye? Ama evin yolunu bulacağım ben. Nereden gideceğim aga? Sen ne iş yerine geliyorlar bir düşünsene. Şuraya, şuraya. Şuraya. Tamam. Hadi bırak. Aga, sana bir şey sorabilir miyim? Evin yolunu ben nerede bulacağım? He mi? Hvad siger du? Evin yolunu ben nerede bulacağım? Hvad siger du? Evin yolunu aga nerede bulacağım? Ved du hvad, jeg kan desværre ikke forstå, hvad du siger. Niye? Ha, şu yoldan mı gideceğim? Ved du hvad, vi forstår ikke, hvad du siger. Yapmayın, yardım edin bana. Yapamıyorum ama ne konuşuyorsun? Nej, men ved du hvad, lige før var du i så godt humør. Det bliver du igen lige om lidt. Öyle mi? Ja, det Nasıl? Ama bulamıyorum evin yolunu. er godt. Yapmayın. Ja, hej. Sağ ol kanka, sağ ol. Hej, tak. Kendinize bakın aga. Var det godt humør med det? Yavrum sonra. Nej. Allah'ım. Det bliver du igen, diyor. Det er det sådan en, der hjemme. Rezil oldum aga. Aga evin yolu nerede diyor adam diyor, ben seni anlamıyorum diyor. İngilizce konuşuyor. Arana diyor Emine. Daha yeni moralin çok güzel. Daha yeni oynuyordun. Biraz da yeni aynısını yaparsın dedi. Daha yeni moralin çok güzeldi. Şimdi gene düzeldi sanki. Aa bizim köpekli. Sen götüne